ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ቀኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ምንዮተ እዩ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጂኦፖለቲካዊ ሓበሬታ ንቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ሃገራት ናይ ዓለም እውን ዝዋስኣሉን ፅልዋ ዝገብራሉን ዘለዋ ኣገዳሲ ነጥቢ ክንርኢ ኢና ኣፍሪካ ብፍላይ ሳብ ሰሃራን ኣፍሪካ ዝበሃል ክሳብ ክንደይ ረብሓታቱ ንኸይገብር ንጥቕሙ ንረብሑ ንኸይሰርሕ እንቅፋት ኣብ ወፃኢ ሃገር ዘይኮነስ ኣብ ድርኩ ከይትገዝውን ፀገም ክፍጠረሉ ከም ዝኽእል ሓደ ህያው ኣብነት ክንርኢ ኢና ኣብዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ መንጎ ግብፅን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ ብርቱዕ ምትፍናን ብዙሓት ሰባት ክሽምግልዎ ፈቲኖም መዕለቢ ዘይረኸብሉ ሓደገኛ ወጥሪ ዘለዎ ኩነታት ክንርኢ ኢና እዚ ምዕባለ እዚ ድማ ብፅቡቕን ብሕማቑን ነቲ ከባቢ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል እዩ እዚኣ ድማ ኣገዳሲት ቪድዮ ፕሊዝ ክሳብ መወዳእታ ስምዕዋ ናይ ዝተፈላለዩ መጀመርያ ስቶሪ ክንበኩም ኢና ድሕሪኡ ድማ ናይ ዝተፈላለዩ ክኢላታት ነቲ ሓበሬታ ክሕግዙና እዮም ንክንርድኦም ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዋ ላይክ ግበርዎ እናበልኩም What are we talking about? Let's start first with this story. Okay, give me a second. All right. The reservoir behind it will be roughly the same size as London, while the dam itself will be twice as tall as the Golden Gate Bridge. Welcome to the Grand Ethiopian Renaissance Dam, an epic name for an epic feat of engineering. It's decades in the making and forms part of the country's so-called economic miracle, largely because it has the potential to lift millions of people out of poverty. But it could also be the dangerous spark that ignites a whole new conflict in the region. Egypt, Sudan and Ethiopia are at odds over who controls the world's longest river. A fight for the Nile. So, كم زراهما زي أباي زبال مثلا نبي قام معنا Grand Ethiopian Renaissance Dam بلوه حركاتهم بأفريقيا زعبيو objects ويكا زعبيو projects زعبية ديجا بدرجة عالم دبا مبل شاب عايز زعبية ديجا يكون إذا ديجا زي نيثيوبيا كاب حدا عبي شجر كوت أزخلي عبيتنا إذا ديجا زي دما ببزحات كيلاتات عبي أدنى غزة ترفيو قال كابو اتي مايك حزوز غلبوتا كند كتما لندن كخونيو اتي من دغن عك عز غلدما كندتي جولدن بريدج بهالنا سان فرانسيسكو كندو كون غليسو أقد السنة بتاعتن حبريتان اتعبيتنا تزقلتيو اتقندا قداس قداي دما نايزي ديغاز دما بوشتاوي عقمنا إثيوبيا لألا 5 بليون نا أمريكا دولار زو سدا باجت 4 بليون زبل على سبسابقين 5 بليون زبلون ريالو زي ناتكم فيجر توزغل but very important እዚ ዲጋዝ ግን ንኢትዮጵያን ንቀርኒ ኣፍሪካን ክጠቅም ዝኽእል እኳ እንተኾነ ብዙሓት ብፍላይ ግብፂ ከምኡ ድማ ሱዳን እዚ ዲጋዚ ንህላዌና ሓደገኛ ይብልለው እንታይ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ኩነታት እዩ እንታይ ዓይነት ስምምዕ ስለ ዝነበሮም እዩ እናራናዮ ክንከይድ ኢና let's continue. This is the largest dam in Africa, so large it has its own classification. It's a mega dam. Mega what? Once complete, it'll produce over 5,000 megawatts of electricity, more than double Ethiopia's current output today, and its reservoir will hold 74 billion cubic meters of water. The number እንታይ ብሉና ኣለዉ ቅድሚ ምሕላፍና እዚ ዲጋዚ ኣዝዩ ዓብ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ቀንዲ ንኢትዮጵያ ወይ ከዓ ብኣገዳስነት ናይ ዲጋዚ ፀዓት ናይ ኤሌክትሪክ ኣብ ምምንጫው ዓብይ ባይታ ክህልዎ እዩ ወይ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ ክሳብ 5,000 I think ሜጋዋት ይመስለኒ yes 5,000 megawatt power ወይ ከዓ ሓይሊ ናይ ፀዓት ከመንጭዩ እዚ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋን እዚ ፍርቂ ናይ ዝውን የብላን ልዕሊ 2 ዕፅፊ ናይቲ ፀዓት ኢትዮጵያ ዘለዎ ኣብ ዝዋን እዚ ብኻልእ ዘረርባ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ንሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ክጠቅም ዝኽእል ኤሌክትሪክ ከመንጩ ዝኽእል ኣዝዩ ኣገዳሲ ዲጋ እዩ ስለዚ ብኢኮኖሚካውን ብህላውን ናይ ኢትዮጵያ ክትሪኦ ከለኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክምለስ ኢና ናብቲ ሓበሬታ numbers here don't get any less overwhelming. The dam itself is made of 10 million cubic meters of roller compacted concrete and is set to include 2 power stations, 3 spillways and a saddle dam. The main dam itself will be 145 meters deep by 1.7 kilometers long, while the saddle dam supporting the main structure will be an astonishing 4.8 kilometers long by 45 meters high. There'll be 2 outdoor power stations on either bank of the river, with the capacity to generate roughly 2,000 to 3,700 megawatts of power. The first step on the journey to build something as enormous as this kind of sets the tone for the rest of the project. The casual diversion of the Blue Nile River
بحفشة እዚ ዲጋዚ ኣዝዩ ዓብዪ ክኸውን ዕምቆቱ ንላዕሊ ንልዕሊ ትሕቲ መሬት ዝኸይድ ዕምቆቱ ክሳብ 145 ሜትሮ ክኸውን ይኽእል ንላዕሊ ድማ ከምኡ ኣዝዩ ነዊሕ ገዛ ኣዝዩ ዓብዪ ህንፃ እዩ ክኸውን ቁመቱ ንናብዚ እቲ መንደቕ ገይሩ ዘሎ ከባቢ 4-7 ኪሎ ሜትር ክኸውን ይኽእል ይብሉ ኣለዉ so very big a lot of work ቅድሚ ናብቲ ፖለቲካዊ ትንተና ቁሩብ መብርሂ ክበኩም እዚ ዲጋ ክጅምር ካብ ዓመታት እዩ ባህግና ኢትዮጵያ ነይሩ ስለምንታይ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ፀገም ናይ ነዳዲ ፀገም ስለ ዘለዎ ኢትዮጵያ ነዚ ነገር እዚ ካብ ነዊሕ እያ ትደልዮ ነይራ ምናልባት ፅንሒልና ኣይጠቕሳኒ ግን ኣነ ከብርሃልኩም ንቐፅል ማ ምስ ስቶሪ ኣክጠመና in 2013. Now, as dramatic as that sounds, it's actually pretty common when building dams. Here's how it works. Most dams are built over rivers, but to pour concrete, you need a dry working area. So diversion channels or tunnels are formed around the side of a dam's location for the period of its construction. If you're going through hard rock, then explosives are normally... መጀመርያ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ንከዓቢ ምኽንያቱ ኣብ ባንኩ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካን ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ ክልተ ንኣፍሪካ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንኽንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ ተተማሂርና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪካ ክንጠቕማ ንኽእል ቁፅሪ ሰለስተ ኣብ ኣፍሪካ ንሃንፆ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንክንገብር እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ንጎ ሒዝና ከይድና ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ምግባር ህይወት ናይ ኣፍሪካ ክንቅይር ንኽእል ኢና ነዚ ንምግባር ግን ሎሚ ስጉምቲ ወሲድና ክንመሃርን ስጉምቲ ክንወስድን ክንክእል ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ኮርሳት ድማ ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም Thank you very much. And the enormous water pressures acting on them. As we said, the Renaissance Dam will be 145 metres deep, almost the height of a skyscraper, and that 74 billion cubic metres of water behind it will create a lot of pressure. Those foundations absolutely cannot leak, so the soil and rocks in the ground below the dam have to be strength tested and are sometimes removed and replaced with stronger materials. Once a dam is complete and in place, the diversion channels around it are blocked and water typically builds into a reservoir behind the dam structure. That's exactly what happened at the Hoover Dam on the Arizona-Nevada border. Water is let through openings in the dam as necessary and often harnessed for hydroelectric power. The immense scale of the Renaissance Dam has likely required special on-site concrete patching plants to be established close to the worksite. They have ዕቤት ናቱ ብዙሕ ስራሕን ብዙሕ ፍሉይ ነገር ንክገብሩን ይሓጊዝዎም እቲ ትሕቲ ቅርፃዊ ነገራቱ ንግደፎም ኢትዮጵያ ነዚ ዲጋ እዚ ንክትገብር ካብ ዓመታት እያ ክትፅዕረሉ ፀኒሓ ሓድሽ ፕሮጀክት ኣይኮነን ነዚ ንኸይትገብር ግን ግብፂ ካብ ጥንቲ ንኢትዮጵያ ክትፃብኣን ክትክልክላን እያ ነይራ ኣብ 1929 ግብፂ ምስ እንግሊዝ ተሰማሚዖም ሓደ ውዑል ገይሮም ናብ ናይል ዝኾነ ይኹን ሃገር ዝኾነት ትኹን ሃገር ነቲ ናይል ዝበሃል ወይ ከዓ ፈለግ ናይ ኒል ዝኾነ ነቲ ማይ ዝፃባእ እንድሕር ገይራ ንኸይትገብር ዝእግድ ምስ እንግሊዝ ስለምንታይ ምስ ግብፂ ትፈራርም ኣላ ምክንያቱ ገዛኢት ናይ ዝበዝሑ ሃገራት ግብፂ ስለ ዝነበረት ግብፂ ከምኡ ትገብር ዝነበረት ድማ በቲ ንስዊስ ካናል ኣክሰስ ስለ ዝነበረ ኣብ ግብፂ ካልእ ድማ በቲ ማይ ዝመፀ ኣብቲ ግብፂ ዝግበር ዝነበረ ፍርያት ናይ ጡጥ ስለ ዘገድሶም ዝነበረ ፀገም የለን ዝኾነት ሃገር ትትንክፈልክ የብላን ኢሎም ፈሪሞምሎም ፀኒሖም ኣብ 50ታት ድማ ግብፅን ሱዳንን ውዑል ገይሮም እዚ ማይ ኣጠቃቅማ ናይ እዚ ማይ ፅንሒልና ንሪኦ ኢና እሱ ከመይ ምዃኑ ኢትዮጵያ ግን ኣብዚ ኩሉ ውዑል ኢዳ ይነበራ ስለዚ ኢትዮጵያ ክትገብር ክትፍትን ከላ ኩሉ ግዜ ኣንፃራ እያ ትኸይድ ነይራ ግብፂ በቲ ዝነበራ ዲፕሎማትያዊ ኢኮኖሚካውን ዲፕሎማስያውን ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ምዕራባውያን ዓለም ብርቱዕ ፅቡቕ ዝምድና ስለ ዝነበራ ኢትዮጵያ ነዚ ፕሮጀክት ንኸይትገብሮ ክጠንቅፋ ፀኒሓ ማስዳ ዕድል ረኺባ ኢትዮጵያ 2011 እንታይ ነይሩ ኣረብ ስፕሪንግ ብቱኒዝያ ጀሚሩ ንሊብያን ንግብፅን ስርዓት ንምቕያር ኣብ ብርቱዕ ዕግርግር ከለዉ ኢትዮጵያ እታ እንኳ ጓፍ ተጠቂሞም ነዚ ዓብ ፕሮጀክት ሽዑ ጀሚሮም ማለት እዩ ስለዚ ግብፂ ክሳብ ትረጋጋዕ ነቲ ፕሮጀክት ንኽጅምሮ እምበር ንኸይጅመር ብዙሕ ፀቕጥን ምክልኻልን ትገብር ነይራ እቲ ፕሮጀክት ብዙሕ ልዕሊ 30,000 ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ዝሰርሓሉ ዘሎ ክንደይ ባጀትን ክንደይ ፀጋን ረሃፅን ደምን ናይ ኢትዮጵያውያን እዩ ዝበሃል ንቐፅል ሕጂ ኣብቲ ስትራቴጂክ ኢምፖርታንስ ክንርኢና እቲ ህንፃ እቲ ኣርኪቴክቸራል እንታሽሙ ፅቡቅ ካ እንተኾነ ንዑ ይኮና ክንርኢ ዝያዳ እቲ ጂኦፖለቲካል ፅልዋናቱ ክንርኢና help to increase efficiency and can ensure more control over the delivery of materials, something that's essential once you've started a big concrete pour. But a lot of the construction details for the Renaissance Dam have been kept under wraps, and that's all due to the somewhat fragile political nature of this project. You see, the dam is being built here on the Blue Nile, just 30 kilometres
كم تريوا زلهم اتديقا أبازيو أقداس بوتايو زلو مخنياتو تي فلق نيل كلت كفالات اللو صعدا نيلن سمياو نيلن زبهالو أبي كي يرغبو بسودان زحلفنا نفلطينا أب كارتوم يوم زرغبو كلتيوم اتزعبي ماي زمت اتي بلو نايل زبهال كاب إثيوبيا زمتيو كاب إثيوبيا خمت خلو دما كاب بزع قوبوتا سلزورد بزح منጫጫታ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ንምንጫው ዓብይ ፖቴንሻል ዘለዎ ቦታ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ንኹሉ ተጠቂማ ካብ ዶብ ናይ ሱዳን 40 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እያ ነዚ ጀርድ ዝበሃል ወይ ከዓ ግራንድ ኢትዮጵያን ሬናይሰንስ ዳም ዝበሃል ሃኒፃቶ ዘላ እቲ ኩነታት ከዓ ንሱዳን ብገሊኡ ከፊሉ ዝያዳ ድማ ንግብፂ ኣብቲ ማይ ንግብፂ ከይዝኽእል ፅልዋ ክልዎ ሕጂ እቲ geopolitical tension upstream from the Sudan border, and it's caused fierce debate over exactly who owns the Nile and the water flowing in it. Egypt's President Sisi says the Nile is a question of life, a matter of existence to Egypt. It's worried that its share of the water will be reduced when Ethiopia starts to fill the massive dam. There is no Egypt without water. We either have water or there is no future for us. So Gibsi بنصر مرحنا Gibsi السيسي كم زبالو انتهي بلالو زخونة هاجر نجبسي كاب نيل كتكلكلاي تخليها مهنياتو جبسي النيل نهلاونا جبسي أزيع قداسيو مهنياتو كلنا قرنا نسوتيو إقونومياتنا رشاناتنا أبو يزمركس زبلا زرار باي بزي جبسي بزي نيل جبسي يلا يتزربا حق ديو إزس كالوت هاجرات أبتكاب زلو أنتاي قبرا نرينا تنهلنا إزس نموجوت زي ننوع عمتات كم ويبن ويكا كم تسوار تتكي ما تلنيرا جبسي كان رينا قد Further downriver is Egypt, and Egypt's pretty much entirely built around the Nile. An astounding 85% of the country's water comes from just this one source, and some 95% of the country's population live within a few kilometers of this famous river. Canals from the Nile irrigate farms and support cities, agriculture and fishing. The Nile has breathed life into this desert region for thousands of years. And if something were to happen to jeopardize that water source, well, the consequences could be disastrous, and Egypt knows this. Now, to design any kind of dam, let alone a mega dam with a reservoir the size of London, you need a pretty solid grasp on engineering and maths. So, انتهي يبلونا له. Give me 1 sec. 1 second, please. So, انتهي تحتهم. جبتي نهلاوينا زي ديغا زي نهلاوينا نيل نهلاوينا أزيا قداسيو كابت انت دما تتقمتنا تينا نيرنا 85% مايناتهم نخلو زتقملو ماي أب جبتي تزبناتهم دما زيادة أب كبابي نيل زتتوكونه حزبي زلنا إيو تقوانقوا زلو سلازي اتزاقرم كفار رأيوه جبتي أب ديغا لوا أب أسوام زبهال ديغا بحاجز ناي سوفيت يونيون زسرحوا قدم إذا ديغا زدما 1 second please so إذا ديغا زدما إلكتريك وزعت ويكا هيدرو إلكتريك باور نممنجاوية تتكملو نتماي ناي نيل تتكملو اتي ماي دما متي ربع مالتي كاب كله كاب إثيوبيان كاب كالو تاجراتن حزوز متى صروي حمد أبتي مديترانيان كأدخلت نيل أو يقطفو زيت عدنا السبح مريت دم اللوا نزخول الناس تتكمل كم كالو تاجرات كاب تسجن أب عدن كاب زلون خيتك أمادما تقد هاجرنا نسمع زلنا it's very very crazy انت عينت عالم نبر كم زلنا كن ريانا قنص هنا نغط الحجي التنشن سنتايو بستفلا من قد كريانا let's go region are high, and this dam seems to be at the center of it. Egypt was even reportedly prepared to bomb it to protect their stake in the Nile. So why would Ethiopia risk a potential war all for a shiny new dam? Well, its government is hoping this megaproject will actually help lift the entire country out of poverty. Half of all Ethiopians today don't have access to electricity. The dam is going to change that. The country is already on the fast track to achieving its economic goals. Ethiopia has become Africa's fastest growing economy, in part boosted by massive investment in infrastructure. During this period of transformational growth, Ethiopia has managed to reduce the number of people living in extreme poverty dramatically, from over 50% of the population to 31%. It's been called the Ethiopian economic miracle, and is becoming a model for other African countries. Major infrastructure projects play such an important role in this process. For its part, Ethiopia has argued that the effects of the dam are going to be minimal on the countries that... So, إذا نجبتي تنيل كسب كندو أقداسنت كلوا خلون إثيوبيا دما لعل 6% ويكا 5% نبلو 5% حزبنا إثيوبيا إلكتريك يبلون سلمنتاي إثيوبيا ندار زلوا هجرة يكونتن تتعتقد سنة دما بفلا يبز حلفة 10 عامات إقتصادنا بقلطف
كعبن كمعبلن سلازي جمري بزح سبكو كاب دخنات انت تقراقلي اتي اندستري سيكترناتا جن كم زدله كمعبلاي كالم مغنياتو قالنت ناي الكتريك صقم سلازولو بتعدي 14 ساعات كسرع زغل بيج باور زدليو اندستري كهانص اي كالون روي زخونه صقب ወይ ካ روي زخونه مخنيات دمالوم كمز عينت باور ستيشن نخغبرو مالتيو سو حجي نابتي اناليسيس كنحلفينا how important تي كونتات كنرينا ابز كياتنا خلنا مجمريا قربت اللي بزعبا حزب ግብፅን حزب ناي ግብፅን ኢትዮጵያን እንታይ ዓይነት ዕቤት ኣለዎን እስከንርአ so كم تري وزلهم كلتين كان هجرات حزبنا رانا كيدنا كلتين أزين عبيت هجراتنا أفريقيا كلتين so حزبنا إثيوبيا جبتي كندي خونغل التصفحتين رأيوه ناي جبتي حدا مليون قالنيو كلتين كباب حدا مليون لا حدا مليون عبيد زلون هجراتين حدا مليون 400 كيلومتر مالتيو أرس كتماتاتن فلطينا بز حزبنا رأي كريكم دليل زلو بز حزبناتن جبتي أبزي حلف حج قال علزل لون updated information economy جبتي 200 مليون بس حزب زلوا أبكل تشحن 50 دماغ صاب 250 مليون كون زغل حزب زلوا هجريا إثيوبيا غا 215 مليون بس حزب زلوا بغلطو زعبي حزب زلوا هجر كلتين populous ويكا بزح حزب زلون هجرات ونين نيشتي مرداتك خلنا وتهدروا عمن ممكن رينا So let's wait. قطبانا تنترينا ناي جبتي economic كلتميتي أبزي وانزي ناي كلام ستوري ناي جبتي كباب 300 بليون كبات يقل ناي إثيوبيا دما 256 بليون بلي بس عبد 3 سلازي قطبانا كلتين ناي إثيوبيا بغلط في عبلو ناي جبتوني عبلو so again clear اللي جبتي زعبي قطبان لوا مودة دما وتهدراو باجتنا تنتريخ هادما جبتي وتهدراو عقمناتا زلع عليو 11 بليون أمريكا دولار أبيلا باجتنا وتهدراوي حيلناتا باجت كندول لو إثيوبيا جن 350 مليون حجي قربت معيش كون غلي هيدونو إذا جند حبريتاز اللي تيستايكونن قام نخن وسط جن كتعملنا يخلي now let's look at you كالوت analysts زرعي وحبريتان رأي biggest water dispute in the world, and I think you've been watching too much Western propaganda. Let me explain what's actually going on from an East African perspective. You see, Ethiopia built Africa's largest water dam, 7th largest in the world, and Egypt just wants to blow it up. This water dam will provide clean energy to millions of Ethiopians who currently have little or no access to electricity right now. لأنه كل دما تي ساعات بزي من جعجعة أخوات كبت زخيل clean energy, صروي energy. This is the most important thing. This is very important because Ethiopia's economy has been the largest growing economy in the world, which is verified by the world's central banks. At their rate of growth, they want to move away from fossil fuels and have a green economy. And this is great news for Ethiopia's neighbors. Ethiopia is going to have so much surplus green energy, they'll be the largest energy exporter. Kalidma, again, Antobota Kisianere, is it the Gazi? نسو كمان وزخل باور نيثيوبيا ترى يكونس بمل أن تمجر باب تحجرات نيثيوبيا كاب إثيوبيا كوز داخلين ساعات مالتي ساعات كا نزن حجرات أفريقيا بفلا يكرنا أفريقيا تزعبي باجت ناتن ويكا حد حيا الباجت ناتن أب ندادن أب كال منش نايت ساعات نيس لذي كاب إثيوبيا حدا reliable سرعة زخنة كلا يدما بحسر زبالة كجزء يقولوا يعني كل ما environmentally clean زخون energy كرهباي خلاتنا هجرات. In Africa, grow the economy with green energy and be the largest green energy exporter. Sounds like a great plan, right? Well, not for Egypt. Egypt believes that the world's longest river belongs to Egypt, and Ethiopia shouldn't be able to fill up the dam. When Egypt found out about the construction of the dam in 2011, they basically said, Ethiopia, you can't do that. We have the right to veto any project at the top of the street, giving us full control of the Nile. Ethiopia was like, you can't really tell us what to do with our money and inside our borders. Egypt was like, yes, we can. We have the 1929 Nile Water Agreement. Ethiopia was like, this looks like an agreement between you and Great Britain. Got nothing to do with me. Good luck. So انتهي تبلا الله جبتي بتنا يكرم عشان شاتمتين سرعة شاتن زجبرت توعل فيتو باور نيروا فيتو باور مالتايو زخونة هاجر بروجكت أبن كابنيل زخونة ديجا قال لك جبرت غيلا
تطو نختبلو فيتا باور نيروا اتوعل جن مس انجليزي غيراتو انجليز كا غزايت ايكونت منالباتهم غبصايان كمي غيرو يمسحتو مز ايدونو مز ጃፓኒትን ገዛይትን ግብፂ እሞ ከዓ ንዓዲ ንኢትዮጵያ ዘይገዛት ሃገር ውዑል ዝገበርዎ ቡ ገይሮም ንኢትዮጵያ ክቆፃፀርዋ ፈቲኖም ነይሮም ዝገርም እዩ ለሓንስ ማየት ስቶሪ Egypt went to England and they're like, Ethiopia is not honoring our agreement. England was like, well, you're kind of at the bottom of the stream. The Nile is shared by 11 countries. Ethiopia has never been under colonial power. I think you're gonna have to figure that out on your own. Good luck though. Ethiopia went to its neighbors and said, let's sign our own agreement without Western interference. Everyone was down. So, ግብፂ መጀመርያ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከይዶም ታይሎም ነቲ ምሳኹም ዝገበርናዮ ውዕልሲ ኢትዮጵያ ይቕበልዎ የለውን ወይ ይኽብርዎ የለውን ኢላቶም ዓዲ እንግሊዝ ካብ ብርግፅ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ የለን ሓደ እንግሊዝ ነቶም ኩሎም ገዛእትና ካልኦት ሃገራት ንኬንያ ወይ ንገለ እንተትኾን ምናልባት ንዖምን ክብልዎም ኣይክእሉን እዮም ኣብ ግዜ ግዝኣት ከለዉ ዝተፈራረሙ ውዕል እሞ ከዓ እዚአን ሃገራት እዚኣተን እውን ዘይፈረማሉ ውዕል ሒዝካ ከተፈራርሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሕጊ ብኸማ ይሰርሕኒ ግን ኣብ ዓለም ሕጊ ዝበሃል ነቶም ሓያላን ሃገራት እንድሕር ሒዝካ ሕጊ ዝበሃል ከም ዘየድልየካ ኣብዚ ናይ ግብፂ ከይስ ክንርኢና እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ፀቕጢ ክንርኢና ማለት እዩ ኣይኖት ሃገራት ከይድግፎም ኣለዉ ፅንዕ ኢልና ክንሪኦ ኢና من ኢትዮጵያ ይድግፍሎ من كان ግብፂ ዝተቀያየረ ነገር ኣሎ ግን ስእሊ ክኾነና ክንርኢና well except ከምድማ ኢትዮጵያ ነተን ናይ ኒል ርክብ ዘለወን ሃገራት ኩላተን በዓል ሩዋንዳ ብሩንዲ ኬንያ ዩጋንዳ ኤርትራን ክፋልናቱ ሱዳን ንኹለን ኣኪባ ምሳተን ሓደ ውዕል ጌራ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ናይ ምዕራባውያን ሓይሊ ፅልዋ ገዲፍና ንሕና በዓልና ንሰማማዕ ሓደ ነገር ንግበር እዚኦም ኩለን ሃገራት መብዛሕተን ድማ ኢትዮጵያ ዲጋ ምግባራ ሕጉሳት እየን ምክንያቱ ናይ ኤነርጂ ፀዓት ዕድል ክረኽባ ስለ ዝኽእላ ታንኩ ንበይና ክትረብሓሉ ትፍትንደላ ግብፅያ ስስዕናታ ድማ እዩ ዝገልፅ Egypt and Sudan. Sudan is basically caught in the middle. Egypt still doesn't want to share the Nile. The Nile main source of water starts in Tana Lake in Ethiopia and it goes downstream to Sudan and Egypt. This is where the dam is built. Egypt goes back to Ethiopia and says, we have the 1959 agreement. Now you have to honor that. Ethiopia said, this looks like an agreement between you and Sudan. Got nothing to do with me. But looking at this agreement, why do you get 55 million? So, again ካልኣይ ውዕል ድማ ግብፂ ደምፃቶ እንተሎ ኣብ 1959 ምስ ሱዳን ውዕል ተፈራሪሞም ነይሮም እሱ ድማ ነቲ ማይ ናይ ኒል ከመይ ገይሮም ክጥቀምሉ ከም ዘለዎም መዝመስቲ ከም ምዃኖም መጠን ድማ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ከባቢ 67% ናይቲ ማይ ግብፂ ክጥቀምሉ ዝተረፈ 80% ዝኸውን እቲ ተረፈ ድማ ሱዳን ክጥቀመሉ ኣብዚ ውዕል እዚ መን የላን ኢትዮጵያ የላን እቲ ማይ ካብ ኢትዮጵያን ካብ ካልኦት ሃገራትን ዝመፅእ ዝወዓዓሉ ዘለዉ ሱዳን ግብፅን እዮም ዝሕዝን እዩ meters of water and Sudan only gets 18. Looks like Sudan got screwed. Ethiopia says we're all still down to sign a new agreement. You should just join in. Egypt was like, no thank you, so they started planning an attack on Ethiopia. It was aired on national television. They didn't know they were being recorded. So, ኢትዮጵያ ንግብፂ ብናይ ኣፍሪካ ዩኒዮን ዳንነት ክንማጎትን ክንሽምገልን ንኽእል ኢና ምስ በልዎም ኖ ኣይንደልና ንሕና ብካልእ መንገዲ ኢሎም ግብፂ ብሴኪሪቲ ካውንስል ብኣሜሪካ ብገለ መለ ፈቲኖም ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዲጋ ክሃርምዎ ሲሪየስሊ ዝሓስብሉ ከም ዝነበሩ ብዛዕባ ክዘራረቡ ከለዉ ዝወፀ ምስጢር ኣሎ ስጥራይ ዘይኮነ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ መርገፁን ክንሪኦ I reposted a full translated video on my IG. You should go and watch it. Then Egypt went to Daddy Trump for help. USA summoned Ethiopia to Washington and Ethiopia was like, we don't want Western interference, so I'm just not gonna show up. This is what happened there. They'll blow up that dam. And they have to do so. And Ethiopia's allies in Turkey, China, and Russia were like, hey, Ethiopia, we got you. And So, ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ንክልቲአን ሃገራት ክሽምግለን ኢሉ መቸም ንክልቲአን ኢትዮጵያ ንኣሜሪካ ዓዲምዎን ኢትዮጵያ ግን እዚ ሽምግልና እዚ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ብናይ ምዕራባውያን ፅልዋ ድማ ክኸውን ኣይንደልና ኣፍሪካዊ ሕብረት ክገብረሎ ኢሎም ግብፂ ግን ኣብ ኒው ምስከዱ ሽዑ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ነዚ ውዕል ክገብሩ ስለዘይከኣሉ ኣብ ገለ ፖይንት ነቲ ዲጋ ምስ ናይ ሱዳን ፕራይም ሚኒስተር ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ነቲ ዲጋ ግብፂ ክትሃርሞ ክትክል ኣለዋ ክትሰብሮ ክትክል ኣለዋ ዝብል ኣዝዩ ዘሕፍር ዘይሓላፍነታዊ ቋንቋ ከም ሓደ ሱፐር ፓወር ናይ ዓለም ፓወር ክነሱ ናይ ኣሜሪካ መርገፂ ክሳዕ ክንደይ ግምት ዘይእቱ ናይ ካልኦት ሃገራት ረብሓ ብዕምቋ ክትርኢ ዘይትኽእል ሃገር ምዃና እቲ ናታ ፖለቲካ መርገፂ ናይ ኣሜሪካ ብንጹር ተራእዩ ማለት እዩ as of 2 days ago, Ethiopia was summoned to the United Nations, and this is what they said. So the African Union is the right platform to deal with this kind of issue.
they still believe So كم زيات ريواز لهم تاكونتات أزيا sensitive كم زلا كنرينا حجي قربت اللي بزعبا قبتي كالم الرجع يبلا عندي أقل ملي سنهينا نرينا نتانا دونالد ترامب زبلا بنتصر كونكم أمتي هاللغة. Yeah, if you would, because I had a deal done and then they broke the deal and they can't do that. They can't do that. So the deal was done and it's a very dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way. And they'll end up blowing up the dam. And I said it and I say it loud and clear. They'll blow up that dam. So بازيو نصر قانقا قبت بزيت ما يتكتنا برايت خلنا of course كتنا برتخل بحفشاجن اتزبلو زلو نتديقا مهرام وي مسبار كم الرجاء ناي قبت خون كم زخل اتديقا مهرام دما انت عينت برتوع ما يحيزلو درو قدام يكفالن كالا يكفالن مملا ناي تديقا درو ابتك قدام يكفال مملا تي برايم مينستر ناي إثيوبيا سزاربوس كنسمع እና መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በዛሬው ዕለት በመናስጀምረው ሁለተኛው ዩኒትና አጠቃላይ የግድቡ የሥራ ውጤት እንኳን ለድልም እንኳን ለእድልም አበቃችሁ ለማለት እወዳለሁ። በታሪክ ውስጥ ማለፍ እድል ነው። በታሪክ ውስጥ ማለፍ መመስከር መቻል ነው። በዚያ ታሪክ ውስጥ ማለፍ So again تزربا تم ترداكم أم حرنيا ترديكم كل خالين بحفشاجن إثيوبيا عبز درجة زك بتصح بمخالة أنكو حقوسكم كبلي دلي حدا عبد تاريخ حدا عبي نطب مغيرو خويني خيل إذا بروجكت زي أبغزي ملس جمرة مخانو مفلاتن مجنزابن يدلي قالك هابتوم ليجاسي نعمل زيناوي بروجكت سونيو زبها لز بروجكت زي مالتيو so again ኢትዮጵያ ነዚ ፕሮጀክት እዚ ምስ ኩሉ ዘሎ ቴንሽንስ እንተወዲያቶ ብዛዕባቱ ኩነታት ንግብፂ ወይ ስለምንታይ ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ገለ ንዑ ኣመልኪቱ ዝተዛረቦ ከስማዓኩም ኣብቲ ካልእ ትንተናከያ ተናኸለና ማለት እዩ ከ50 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የኤሌክትሪክ ላይት አያገኝም በ21ኛው ክፍለ ዘመን አሁንም በኩራዝ ይጠቀማል ዛሬም የኢትዮጵያ እናቶች ወገባቸው እስኪጎብጥ ለማመን የሚከብድ እንጨት ተሸክመው ልጆች ያስተምራሉ እኛ ወገባችን የእናቶቻችን ወገብ አይጉበጥ ኤሌክትሪክ ላይት እናገኝ ማለት ቤዚክ መብት እንጂ ሌሎች መጉዳት አይደለም so ኢትዮጵያ ብዙሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ናይ ኤሌክትሪክ ምስኣን ካብ ጎቦታትን ካብ ገለን ኣዴታት ናይ ኢትዮጵያ ልክዕ ከም ካብ ካል ሃገራት ዘሎ ዕንጨይቲ ወፊረን ካብ ጎቦን ካብ ገለን ኣምፅአን ሕቆንን ዝባነን እናተሰብራ መፅአን ኣብ ከርፋ ሂወት ይነብሩ ኣለዉ ስለዚ ነዚ ዘሎ ኢኮኖሚካዊ ፀገም ንክንፈትሕ ንህዝብና ንክንረድእ ኣምላኽ ዝሃበና ፀጋታት ኣብ ዓድና ዘሎ ንክንጥቀም መሰልና እዩ ብርግፅ ከዓዚ ዘዛርብ ነገር ኣይኮነን ምናልባት ግብፂ ንኢትዮጵያ ነዚ ነገር ንኸይትገብር እንድሕር ደልያታ ካልእ ኣማራፂታት ክትባ ኣለዋ ንበዓልካ ህዝብካ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ካብ ኤሌክትሪካዊ ፀዓት ድመፅእ ከምኡ ድማ ካብ ሕርሻን ገለን ከም ድሌትካ ተጠቀምካ ንዓመታት ሙሉእ ክትጥቀም ፀኒሕካ ንዘለኣለም ግን ከምኡ ኢለ ክጥቀመሉ ዝኽእል እቲ ኣብኡ ዝኸይድ ሓመድኩምን ገለን ተባሕጊጉ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም የብሉ ንዓዩ ክትብል ከለካ ካብ ዝኸፍእ ስስዕን ትዕቢትን ኣይረኣየንን ንዓይ ምክንያቱ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንኢትዮጵያ የእሚንካ ጠቒምካ ምናልባት ንኢትዮጵያ ካልእ ምርጫ ክህልዋ ከም ዝኽእል ጌርካ እያ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ዓዶም ዘሎ ፀጋታት ብዝደለይዎ መንገዲ ክጥቀምሉ ግብኦምን መሰሎምን እዩ ኣብ ዓድኻ ዘሎ ፀጋታት ተዘይጠቂምካ ናይ መን ፀጋታት ኢኻ ክትጥቀም ንቐፅል ግብፅ ወንድሞቻችን ከ98% በላይ ኤሌክትሪክ ላይት ያገኛሉ ማደግ እንፈልጋለን ይህን ፍላጎቶችን የሚችል ሰው አቅም ያለው ወደ ቤትም ሩቅም ያግዘን ማገዝ ካልቻለ ይተወን ተፍጨርጭረን መለወጥ እንፈልጋለን መጉዳት አንፈልግም ሌላ ኃይል የተፈጥሮ ሀብት እንጠብቅ በ4 ዓመት 20 ቢሊዮን ዛፍ እንትከል እንደዚህ ያለ ብሓፈሻ እቲ ክሕግዘና ዝኽእል ይሓግዘና ህዝቢ ግብፂ 98% ኤሌክትሪክን ድችን ኣለዎ ንሕና ግን ካብ ዘለናዮ ኩነታት ክንቅየር ንደሊ ኣለና ኣብዚ መድረክ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል እንተሎ ይሓግዘና እናበለ ይዛረባ ኣሎ ሓንቲ ዘረባ ክንሰሚዕና ድሕሪያ ካልኦት ሃገራት ክንታይ ይገብራ ምናልባት እስከ ነዚ ናይ ካልኦት ሃገራት ንሰምዕ If River Nile goes, Egypt goes. Israel has one of the largest desalination plant in the world, pumping water from the sea into Israel
and feeding its population. Egypt must think differently, cannot stay in the box. And the point is this, the source of this water. سنتاي بلالو قبسي بزي فلقنيل كتنا برايت خلنا غاز بحال جنزب إنفست نخيت جبر بزقالة لما قدنا قدنا برسلة دمرت أتنبر أبقر بيتا إسرائيل تلا زخول حرشة وتوتناتا كابك أي بحري ما يمتيهم دي سلينيت جرونة تشوف اليوم نهزبو من نعدو من يتكمل له سلازي قبسي بنيوم معك أي بحري بمبراق آدمك أي بحر له سلازي ما جرا كالا alternative جرا جنزب يدليده هو investment يدليده هو برقص كذب إثيوبيا خا تزلوات أجتات تزي زلكت قبسي زلوات أجتات تتكيما alternative كلام رجعتات كتفتر تخل نيرا جن تزقال لما قدي بواجان هاي كالوت كتكم سلازي ليت زلو مس إثيوبيا خاطر داديا كسيلا ستيب باي ستيبون نتأمل على إسرع عمت وصد نتديقا ختم الأوو نحنا من تنكو طبعا كيتن كافيهم زولو زلو This is crazy. ديجا ناتنا إنت إلكتريك ماي زمن شغلنا زلنا يا سوام ديجا ماي ناتخي قدل نسخهم ديجا يتكبروا يمزولو زلو. So زي بسينما قطعوا كريو خلوا كم أفريقيا أو متأن مالتيو أبتا sovereign state أبتا الألاونت نايتا أبتا كارتا خازلو تأجتات كل نجار تدقيم كات معبل كتكلم لك برجت نخالو تهجرات كجودة يدخلنها. So نسمع يلحن. Is like Victoria. What about the Great Lakes countries? What about Kenya? What about Uganda? What about Sudan? What about Egypt, Ethiopia? So everybody need to think a better way, a better solution of using this water rather than someone sitting and saying it is our right. Because there is no that such right. And so there must be a rational way of thinking beyond the British mandated or So بتغلق تزربا زلو زربا سياتا أنا ونسمع مع الله بدبلوماسيا من قد كلتي خاطر داديكا اتحادة ختكم اتحادة خسر دا يكونس كلتي خاطر داديكا حدا ما علبك تقبر تخيلكا تصبغي كل زي بدبلوماسي زفتح أقدا سنة هاللو كاو صايقن حدا هجر دوبل اللي كبلت الكا أنا ختك أمولو نات كازي يكونس أجا كم حد خاز بقصته خينو دليت كأكبر إثيوبيا جن نتي أبعد زولت أجا أنا بزردان قامقا أبتقرات زولت أجاتات كتكا مسلايو من البعض نتن إثيوبيا جبت انت حمقات نتن عمتات سات ملالو زلا بحريو نزلو كنتات نتن عمتات ما نش كتقبرات كلا لو هاد نريسك ناتا زدما حد كاب زمنات خون كم زغل فلتو نبريو لذي أكند بعلم سرهم كلا alternative من رجع زفترو نيثيوبيا مكل خالي من رجع أنا توم نيرو أكندي ديجاتاتن كله ناي شو مالي تكنولوجي زي ما عملوا نفرت قينات يجوزونيرهم مهنياتهم نيثيوبيا نخلو تهجراتنا عصر تحدين تقوس عصيرنا ما يكمل زمان أنا نقبرنا من رجع عايزي سوزي من رجع أنا توم بخمسة جزء لو كنتات يوم دليل نيرهم I think إثيوبيا كانت هو ساق ديجاون كتجبر كم تغلي يزتر مهنياتهم إذا حجة تجبر زلا ديجا ني ساعات رايك عند أتوقرناتهم برني irrigation ويكا نسلطون حرشاو مع اللونه يكونن سلازي من البعض جبتي كلام من قدوم كفتنا لهم إذا بحالكلوجن جبتي نتديجا نخد صبره serious لكم حري question ناتم خانم فلات يدلي تديجا أنت تسير دما أنت عينت أجمع كفتر خل أبقى طبعا إثيوبيا كومدما قبل عندك سبعة أبتمن قد زلوا أبتحرشاتها تايكون خل نمجمعات أشجار يكونن إذا دما I hope أفريقيان يونيون نزن هجرات كفابيلو بزك المنجدي دانيون خلت تخلو كتاكم بزخل المنجدي إثيوبيا ولا قل ربحاتها كثيرة جبت دما أمانة زي تكون دالو حدا منجد جيرم تزفتحوه نخلو كبابي عبي advantage ويكات تقم محلو ويبل I hope كذا project ناي عبدي جانا إثيوبيا مو بوز فجس جيوبوليتيكاوي حتى بزي أخذت فالكون زلي كل زي كنتات أب إثيوبيا زجبر أجرجر تاريخايو كمون أب السودان زجبر زلوا أجرجر أب كالك أرن أفريقيا إز ترانا جبسي أب تراي زلوا مخنياتو جبسي نتبوتاتي stable كوينهم تم هجرات تحيلهم كم زي إثيوبيا وحسناتات أجمع كون كم زغل كم زردهم بدون أجريو كابت أنت دمايم سفلتوا سلزي أعمد أيسونو خونم بر جبسي تكبابتي أبو زلا على تلوان خلوهم كل جزء مزدليهم زيادة ما مجنزابير اللي مستي مس أمريكا مسكالو زلوا جيوبوليتيكا وتسلوا جبتي بزح نجر كهلوا خمس خل مفلات الدلنيش حبريتا من البعض أكتوال نحج حبريتا يكونن كن ريو زلنا كريكم يالت لو كنت دس
እዚአን ሃገራት ንግብፅን ንኢትዮጵያን ዝድግፋ ሃገራት ኢና ንብል ዘለና ግን ብርግጽ ክሳብ ክንዱ ኣገዳስነት ዘለዎ ይኮነን ብሓፈሻ ግን ከም መርኣይ ክኾነካ ንክኸውን ኢለ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ንኢትዮጵያን ዝድግፋ ከምኡውን ገለገለ ሃገራት ምዕራብ ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪ ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያ ድማ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ፅልዋ እውን ተቀያይሩ ስለ ዘሎ ካልእ መድረኽ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ካልእ ግዜ ብዛዕባኡ ኣርእስቲ ክገብረልኩም ክፍትነ ንሎሚ ይጠቅም እዩ ዝበልኩ ኣርእስቲ ግን ቀሪበልኩም ኣለኹ ኣይሆፕ ካብኡ ተማሂርና ንክንወፅእ እናተማሕፀንኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፅቡቅ ይምነየልኩም ቻው እዚ ምኽሪ እዚ ነቶም ቁጠባዊ ሂወትኩም ክትቅይሩ ንትደልዩ እዩ መጀመርያ ንገንዘብን ንቁጠባን ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘይርዳእና ኣብ ዘይንፈልጦ ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ካልኣይ ከምቶም ዕውታት ናይ ቁጠባ ናይ ገንዘብን ከምኣቶም ፈሊጥና ከምቲ ንሶም ኢንቨስት ገብርዎ ዘሎ ኣብቲ ሴክተር ንሶም ኢንቨስት ገብርዎ ዘሎ ክንገብር ኣለና ሳልሳይ ዕውታት ናይ ቁጠባ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ይኣኽለና ይብሉን እዮም ንሕና ድማ ከምኣቶም ቀሲልና ኣብ ሓደሽቲ ሴክተራትን ኣብቲ ናይ ቀደም ሴክተራትን ኢንቨስት እናገበርና ክንከይድ ኣለና ነዚ ኩሉ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብፍልጠት ይኹን ብተግባር ኮርሳት ኣለና ኣብ ኩሉ መዳይና ሂወት ፈሊጥኩም ስጉምቲ ንክትወስዱ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች